ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. Ман бовар кунед шахсан худам ҳамин рӯз беҳад хурсанд ҳастам ки барои мо як рӯзи хурсандӣ аст. Имрӯз агар гӯем дар водии мо тӯй ҳаст, мо хато намекунем, зеро имрӯз ана ҳамин меҳмони олиқадри барномаи мо ҳофизи хушовоз, ҳофизе ки мухлиси зиёд доранд дар тамоми гӯшаву канори дунё, акои Аббоси Ревадӣ зодрӯз доранд. Дӯстони азиз, ин навор камака гарчанде пештар бошад ҳам барои 2 июн тайёр кардем. рӯзи 2 июн соли таваллудтон чанд ко? Солаш ка сол 79? ма 42. Точно? Точно. 42 бошад агар 80 тойёри 42 метошад шумо? 79 мешад, а? 2 июни соли 1979 акои Аббос дар деҳаи Ревади боло ба дунё омадагӣ ҳастанд. барномаҳои моро пайгир бошед. мо хона меравем, тағйири либос кард ба шаҳри Панҷакен. имрӯз бо акои Аббос камакак сайру сайёҳат мекунем, ҳам баҳонаи зодрӯзи акои Аббос ва ҳам намоиш додани шаҳри азизу дилрабои Панҷакенти азиз. тамошо кунед, ҳаловат баред. агар ягон каму камбудӣ кардем, моро айб накунед дӯстони азиз, зеро ки канали мо як чорчӯби муайян надорад. ҳамин барои мухлисону барои бародарони азиз навор кардан мегирем, баъзеаш маъқул, баъзеаш номаъқул шудан мегирад. جگر ها خون شود تا یک سر میسنی پدر گردد سفید و رجون سر در پدر از شوق دل در کو دکی دستی پسر گیرد پدر گیرد سفید دوری بلند یک نبض یوسف بر گیتار دارد پسر در کویش کفتد چه پروایی پدر دارد پسر در کویش کفتد چه پروایی پدر دارد اگر فرزند قابل رست حالش خبر گیرد ولی فرزند ناقابل گریبانی پدر گیرد ولی فرزند ناقابل گریبانی پدر گیرد
سلام شیبای اوضاع خوش رو باشه اوضاع خوش رو بالله خوش رو حالا خدا خیلی شیره پر عزیز نمیدونم بس خونده بگردی همشتر زور باز بودم شیر زور هم همشتر پر رو کنم خیلی پره شد که من اون روز دیده در خونه تان خوندم گم بسیار گم کرده من روز با آنچه عبرت کرده ولی فرزندی ناخوابیل گریبانی پدر گیره ابتدا اول بنامی آن خدا میکشایم من زبان بری سنا آن خداوندی کریمی کارساز از نیازی علی عالم بی نیاز جونه میگذشت عیسی کناری دجله‌ای کت کی در سر فتاد از کله‌ای کله‌ای پوسیده از تن جدا کشته است تو خانی و کرده فنا نامی من بوده از سلطان جمجمه مالی من بوده از در عالم رمه مالی من از مال قارون بیش بود همچه خارون در درم درویش بود چونین کل سخن آغاز کرد سرگذشتی خود یک باز کرد کل گفتا که منم آدم بودم پادشاهی شهر هندوستان بودم کله گفتا که منم آدم بودم پادشاهی شهر هندوستان بودم نامی من بوده سلطان جمجمه مالی من بوده از در عالم رمه مالی من از مال قارون بیش بود همچی قارون در درم درویش بود ابتدا و اول بنا بیان خدا میکشایم من زبان بری سلامت میشه دیگه شما همه طرف میشه رو بدونید دیگه چی نمیگوید که ما هم شعر بدونم ولی ما اون دو زد یگان بار ما دیگه جمع شعر خونده تون نید دیگه درستی؟ اونجا ما خونده بدید نمی شعر خونده؟ نه خیلی ما خوندم شما همه ما یک خلوص ما بودم که شما اگر خاطرتون جمع باشد تو شعر بسیار بتونید بفیدن شما غم میتونم بسیار در نظری من که نظری من با همزانیه نمید بگی حوض بچنم اشکری مده اشکری نبینم خواب المخواه
ای خدا عمرم به پیری آمده خارم مکن. شعر توزیه کنم درستی خیر رزق روزیم بیده پیشی کسی زارم مکن. ای خدا خارم مکن زارم مکن. ای خدا پیشی زارم مکن. در جوانی دستی شبخت از نبود از دیگران با عصای پیریم در کور بازارم مکن. طوری پیشنگتون کن در جوانی دولتی من کم نبود از دیگران. نه خیلی شعر است. با عصای پیریم در کوی و بازارم مکن. خانی من پر بود زینان و نعمتی روی زمین پیش دوست و دشمنانم کن نادارم مکن. دیر کلابا اوماجه اشته میلیون دیر صحبتی شیرین شیرین اختشی ما شیرین کلابا اومدن میگرد خدا روز شما همه خاطرتون میگفتن مرسا مانده مکنه کله میرسن اصلا سبب مانده مکنه. من دیدم اخیام کله پوسیده به کیف کردم و خدا خواهد خوندم میگرد اما شوه میگه من همه شعر حالی بود تمامشم کفتن. السلام علیکم دوستانی عزیز تماشابینان محترم. ناگفته نماند که این نواری که شما میبینید از یک چند تا همون سفرهای ما در شهر پنجکن گرفته شدگی است. به همین خاطر شاید سر و لباسی ما فرق میکند یا اینکه طرح روی ما فرق میکند. کمبودی ها رو به نظر نمیگیرید. حرکت ما این است که یک دل شما رو خرسند کرده باشیم. این برنامه ما هم خیلی گفتیم امروز اکوی عباس عزیز ما زادروزی مولودی زادروزی دارن و هم مقصدی ما برای چی به شهر پنجکن سفر کردیم هم منظره های شهر پنجکن رو به شما نمایش داده باشیم و هم با اکوی عباس یک روز دم گیریم و در شهر پنجکن سیر و سیاحت کنیم. و همین خاطر دوستان عزیز من وقت شما رو میگیرم یک خبرهای مهم دارم، چیزهایی دارم که برای دوستان عزیز من این چیزها مهم هستند. امروز یکم ایونی سال 2021 می باشد. در بین شب یکم و دوم انمی اکوی عباس به دنیا آمدگی هستند. ناگفته نماند که در همین روز شاگرد عزیز ما پرویز جان ایگاموف در همون منظره های دهه مزار در منظره های ویشی است ما را همراهی کردند. خدا عمرشون را دراز کند. اکوی عباس خدای مهربان عمرتون را دراز کند. یک عمر یک سالیانی دراز برای مخلصان سرودخوانی کرده گردید. الهی روی کمی رو نبینید. برای چی شما امروز غمگین میتابید اکوی عباس؟ غمگین نیستید که؟ نه غمگین نیستید. دوستان عزیز ناگفته نماند که یک دوست عزیزی برادر جانی ما از کانال فکر شما حسین جان نوردینوف امروز روزی زادروزی دارند. نام کانالشان فکر شما از درآید. از نام ما سلام گویید. زادروزشان رو مبارکباد کنید. به نهایت یک انسان خوب هستند. اگر در وصف اون کس تعریف ها کردن گیرد تمام نمی شود. اگر به کانالشان وارد می شوید بعد خودتون از خصلت های اون کس خبردار خواهید بود. دوستان عزیز من ناگفته نمونم که یک دو سه چیز رو من باید گویم. در کانال ما یک تغییرات کلی به وجود آمد. از همین رو سر کرده ما اقدام ها گرفتیم، اقدام های خیریوی. شما در اکران ها رو ترک نکنید دوستان عزیز. من به شما وازبینی نمیخواهم. انا همین ما دو کارت تشکیل کردیم. یک تاش دوستان عزیز برای خیریوی است. من به سهم شما میرسونم که انا اکنون من از این اون طرف هر ماه خواهید هر ماه یا اینکه هر یک سری چند وقت از درآمد کانال خود به شما معلومات میدم، حسابات میدهم گیم. زیرا که من در اول وعده کرده بودم که فرق ندارد خواه کانال پیش رود خواه نرود. ما این کانال همه ما و شما است دوستان عزیز. ما در خدمت همین مردم تاجیک و تاجیک زبان در خدمت همین انسانیت هستیم دوستان عزیز. اگر ما یگان در برنامه ها خطا میکنیم به تحقیر نویسید. ما بنده خطاکار هستیم اما اصلاح شونده هستیم دوستان من. و همین خاطر برنامه های ما رو من چه خلاصه میبرم دوستان عزیز. انا همین 5000 نفر یا قریب 6000 نفری که برای ما آبونه شدید من از زمین تا به آسمان منتظر هستم برای شما.
ман мебинам барномаҳои мо ягон ҷолибият надорад, аммо ҳурмат кардед, иззат кардед, моро қадрдонӣ кардеду дастгирӣ дореду аъзо шудеду барномаҳои моро тамошо мекунед. ман дар хизмати шумо ҳастам. сари ман хоки қадамҳои шумо. мо як мардуми хокӣ ҳастем дӯстони азиз. гаҳвораи мо аз осмони ҳафтум фаромадагӣ нест. фақат агар баъзе дар баъзе масъалаҳо агар бачагӣ мекунем ё ин ки фориғболӣ мекунем, моро бубахшед азизони ман. баъдан аз ин он тараф шояд дар комментарияҳои шумо ман таби дил ҷавоб додан наметавонам. шояд ки сухани лозимӣ, суханоне ки бояд ҷавоб диҳам, ҷавоб додан наметавонам. маро мебахшед азизони ман. корҳо хеле зиёд ҳастанд. дар тобистон ба кӯҳгардиҳо меравем, ба сафарҳои корӣ. ҳамин ки омадед бисёр одам монда мешавад. рӯзаш ки хоб, як шаб аз хоб ки мондед, душаб се шаб аз хоб сер намешавед. ба ҳамин хотир агар ба комментарияҳои шумо ҷавоби комил додан наметавонам, маро бубахшед. аз такаббурӣ ё аз назарбаландӣ нест азизони ман. боз як масъалаи муҳиме ки ман ба шумо мефаҳмонидам, ҳамин баъзан вақт агар мо ба шеру сурудхонӣ даст мезанем, шояд ба ҳамон подписчиконе ки барои дигар шохаҳои канали мо шуда ба мо аъзо шудагӣ ҳастанд, шояд малол расад. ба ҳамин хотир ман ба хулоса омадам ки ҳамин каналро ба ду гурӯҳ тақсим кунам. як канали дигар кушодем бо номи Садои Кӯҳистон. бародарони азиз, ман мехоҳам ки ҳамон барномаҳое ки бо шеъру суруд тааллуқ дорад дар ҳамон канал ҷой дода бошам, зеро ки ба ин шахсоне ки аз паси касбу кор, аз паси манзараҳо ба канали мо обуна шудагӣ ҳастанд, малол нарасад. бар азизони ман, дӯстони азиз, ани ду картае ки шумо дар экранҳои худ мебинед, якеаш барои садақаи ҷория аст. мо имрӯз аналитикаи каналро дидем аз $250 камака гузаштагӣ аст. $251, $250, ин дар ду моҳ ҳамин қадар кор кард. аз ҳамин $250 се як ҳиссааш тақрибан $83 ё $84 мешавад. ман азизонам ба тану ҷони худам сарф намекунам. аз картаи асосие ки ютуб барои мо пул медиҳад, ҳамин $83 ман ба шумо ваъда медиҳам ки ба анами картаи хайриявӣ ман мегузаронам. ҳар касе ки маҷбурӣ нест азизони ман, ман мефаҳмам он подписчиконе ки дар канали мо обуна ҳастанд, сатҳи зиндагиашон ҳар хел аст, ҳама як ранг нест дӯстони азиз. ба ҳамин хотир ҳар касе ки мехоҳад ба ҳамин иқдомҳо ҳамроҳ шуда бошад, метавонед ба ҳамин карта пул гузаронед. баъд куҷо сарф кардан, чӣ кор кардан, ба чӣ кори хайриявӣ сарф карданро баъд маслиҳат мекунем. бо маслиҳати шумо, бо хулосабарориҳо, худо хоҳад, боз маслиҳат мекунем, баъд хароҷот мекунем. агар шумо ҳам ки нагузаронидед, ман ҳар моҳ ҳисобот додаву аз се як ҳиссаро ба ҳамин карта гузаронида мегирам. аз ин карта ҳақ надорам, ҳатто агар маризам шавам, аз ин карта ман ҳақ надорам ба тану ҷони худам сарф кунам. ман инро ба Парвардигор ваъда медиҳам, худо хоҳад. сабаби канал сохтан мақсад даромад дидан аст. мақсади ягона даромад дидан аст. ман рост мегӯям, дурӯғашро намегӯям. канали ман як сол боз фаъолият дорад, як сол, як ду ҳафта гузашт фаъолият дорад. агар маро дуруст мефаҳмед, тақрибан $500, $600 то $700 ман расход кардагӣ ҳастам. ман ҳеҷ чизи хато гуфтанӣ не. маро дуруст фаҳмед. ман аввалан мехоҳам ки дар канали ман танҳо мард, ҷавонмард обуна шуда бошад. ман аз подписчики номард, ман ба подписчики номард умуман эҳтиёҷ надорам. бовар кунед, ана ман ин суханро ҳозир гуфтам, ҳатто пас аз калонтар шудан ҳам боз такрор мекунам. шахсан ман барои подписчики номард, нокас, ноинсоф умуман эҳтиёҷ надорам. аз он 50,000 нафар ё 100,000 нафаре ки барои газидан обуна мешаванд, аз ин беҳ ки 5,000, 10,000, 20,000 басанда аст. бовар кунед, ман аслан подписчик намехоҳам, ман аслан дӯст мехоҳам, бародар мехоҳам, ҷигар мехоҳам, як ҳамтан мехоҳам, ҳамватан мехоҳам ки дар ҳамин канал обуна шаванду бо мо дар як ҷо бошанд. баъдан дуюм масъала, чӣ хеле гуфтам, мақсади канал кушодан ин аст ки даромад бинед. барои мо шукри худои меҳрубон оҳиста оҳиста реклама пешниҳод карда истодан. албатта ягон реклама, ягон сообщество бепул намешавад. мо барои пул шуда реклама мекунем азизони ман. ман намехоҳам ки шуморо фиреб карда бошам. ҳамон рекламаҳое ки мо мекунем ба мо дода нашавед, ба суханҳои мо умуман шумо дода нашавед. азизони дил, шумо дароед хабар гиред, ҳамон чиз ба шумо лозим бошад дастгирӣ кунед ё ин ки пайгирӣ кунед. вақто ки ба шумо лозим нест, мо гуфтам, ман барои пул шуда реклама мекунед. албатта ин
барои даромад шуда мо каналро сохтем. Азизони дил, ба ҳамин хотир маро дуруст фаҳмед. боз нагӯед ки моро фиреб кардӣ, дарояд хабар гиред, шумо эҳтиёҷ дошта бошед, акои Аббос баъд дастгирӣ кунед. охир ба ҳамин хотир сурудҳои акои Аббос, сурудҳои ягон шахсоне ки мо клип месозем ё ин ки суруд мехонанду навор мегирем, дар канали садои кӯҳистон дар онда метавонед тамошо кунед. ин канал барои касбу кор, барои маслиҳатҳои хуб, барои тӯйҳо ё барои манзарагардиҳо мо ин каналро поварҷо мемонем меистад. ана ҳамин хел аст дӯстони азиз. як масъалаи дигар ногуфта намонад ки вақте ки мо ба ҳамун манзараҳои кӯҳҳо ба сайру саёҳат меравем, рости гап корҳои ки мо медонед дар он ҷойҳо мо ба чӣ рӯзҳо пешору мезанем, ин аниқ нест. мо гуфти урӯзҳо рисковат карда меравем, мо бори аввал меравем, беҳамроҳ меравем, ғелидан ҳаст, ғалтидан ҳаст, асбоб шикастан ҳаст, барои кор пеш бурдан ҳаст, дигару дигар. ба ҳамин хотир бисёри бародарони азиз вақте ки ман ба ҳамин деҳотҳое ки баромада будам, ба ман занг задан гуфтанд ки бародари азиз, мо медонем ки анами корҳои ту берасход намешавад, ё ин ки ташаккур ба ту ки моро хурсанд кардӣ ё падару модарамро хурсанд кардӣ. худо шоҳид аст, барои мо занг мезадан, мегуфтанд рақамҳои телефонатро ё картаатро ба мо гузор ки мо як чи камакак ҳам бошад қадрдонӣ кунем. ман аввал рости гап шар мекардам, рад мекардам, намехостам. вақте ки 10 қишлоқ ё 7-8 қишлоқе ки ман баромадам кӯҳсораш, бовар кунед дар поҳо по намемонад. ҳамин як бор рафта мебиёед, тагои по шашлик мешавад. ин чизро хоҳед бовар кунед, нахоҳед не. он ҷойҳо рафтан барои худатон осонтар аст, аммо барои мо бениҳоят душвор. манам дар шаҳр калон шудагӣ ҳастам, умри ман дар шаҳр ки гузаштагӣ аст, барои ман мушкил аст дӯстони азиз, бениҳоят мушкил аст ки ман он ҷойҳо барои вақте ки азм мекунеду ваъда мекунед, дандон ба дандон мегазед, рафта мебиёед, ҳамаи он азобу машаққатро дар навор дидаву гирифтаву навор гирифта намешавад дӯстони азиз. ба ҳамин хотир ин дуюм картае ки шумо дар экранҳои худ мебинед, барои пешрафти кори мо. ман нагуфтам маҷбурӣ, ман нагуфтам номард пул гузаронад, ман нагуфтам марде ки надорад пул гузаронад. ҳамун шахсоне ки барои мо занг зада муроҷиат мекунанд ки гузор картаатро ё рақамҳои телефонатро те мо гузаронем, мо кам намегӯем дӯстони азиз. мо бо бурдаи нони камбағалҳо калон шудем, мо бо бурдаи нони анами мардуми халқи азиз калон шудем. мо каму зиёд намегӯем. ҳар касе ки нагузаронад ҳам дар комментария дароед, миннатдорӣ кунед, қадрдонӣ кунед, дастгирӣ кунед, лайк монед, подписатсия кунед, чӣ коре мехоҳед кунед. дар ин карта пул гузарондан маҷбурӣ нест. аммо хеле гуфтам, ҳастанд бародароне ки худашон пешниҳод мекунанд. ана ин карта барои пешрафти кори мо аст. ман дар ҳар як манзараҳои кӯҳсор ин картаро мегузорам. ин чизро фақат ҳамун сокинони худи ҳамун деҳа ногуфта намонад ки ҳар як деҳае ки мо баромада фаромадем, ягон тӯевай аз 5000, 7000, 10000 просмотр зиёд намегирад. зеро ки инқадар наворҳои бемаъниву пуче ки мо мегирем дар он кӯҳсор, наворҳои мо деҳқонӣ ҳастанд, гӯем мегирем, он наворҳо барои дигарон лозим нест. тамошо кунад, як бор дигар деҳаро мекунад, ин деҳаҳоро намекунад, зеро ки дароз ки ҳаст тамошо намекунад, барои вай гуфти ҷолиб нест. танҳо сокинони худи ҳамун деҳа тамошо мекунад. ба ҳамин хотир дар ин 5000 7000 просмотр $1000 $2000 намегиред аз ютуб. танҳо ман ҳисоб карда дида баромадам, ягон деҳа ҳоло аз $10 зиёд гирифтагӣ нест даромадаш. $10 шумо 120 сомон мешавад. ман боз аз ҳамун даромад аз 3-1 ҳиссаи ҳамун пулро боз ба картаи хайриявӣ мегузаронам. ин ҳам аз номи тамошобинон ки меравад, ба фоидаи шумо ҳам ҳаст. дар номаи аъмолатон савоб навишта мешавад. ба ҳамин хотир шумо фикр накунед ки мо аз ҳамин ютуб барои як манзарагирӣ ё ки барои як сафаре ки мекунем $300 $400 мегирифта бошем. ман инро ҳисобот додам мегирам. агар шумо пурсед, ман рӯи рост ҳисобот медиҳам дӯстони азиз. мо дар умум дар 2 моҳи охир $250 кор кардем. бинед чӣ қадар навор дорем. дар деҳаҳо максимум $10 метиҳад. ҳоло нагирифтааст ҳамун ягон деҳа $10. миннат намекунам. ман сари ман хоки қадамҳои шумо, ман хизматгори шумо ҳастам. маро дуруст фаҳмед. агар маро дуруст фаҳмедед, ман дар ин масъала гапро ҷамъбаст мекунам. агар нафаҳмедед, нависед дар комментария, ман худо хоҳад ҷавоб метиҳам. ба ҳамин хотир ана ин рақамҳое ки дар зери ин телефонҳо, дар зери картаҳо мебинед, ин рақам агар ба карта пул гузаронидан душвор бошад, ба ин рақам гузаронед. агар ба хайриявӣ пул гузарондан душвор бошад, ба он карта, ба он рақам пул гузаронед. мо дар хизмати шумо ҳастем дӯстони азиз. шумо хоҳ моро дастгирӣ кунед, хоҳ накунед, мо фаъолият мекунем, мо хизмат мекунем. мо барои хизмат кардан ба мардум офарида шудагӣ ҳастем. панотон ба худо. агар гапам зиёд шуд, мебахшедтон дӯстони азиз.
به همین خاطر اکوی عباس باز من میگویم زادروز مبارک باشد 100 ساله شده بگویی با ما همکار و همراه و همردیف باشد. پوشیده نیست که همین سری وقتی که ما اکوی عباس رو رفته از خاندانشون گرفتنی بودم حتی خودشون حالا نمیدونستن که همین روز روزی زادروزی اکوی عباس است. همه خیلی بودین اکوی عباس. به همین خاطر از این اون طرف سرودهای اکوی عباس رو در کانال صدای کوهستان همون هم ادمنستراتورش خودم هستم. هم بعدا دوستان عزیز خیلی وعده کرده بودیم گفتیم که با اکوی عباس کانال کشوده میدیم. ما گفتیم من روی اکوی عباس گفتم که کانال کشیم دیم فعالیت کنید پیش برید. گفتن که من اینترنت رو صرفم نمیروم. اگر من کانال عباس ریودی کشویم خودم استفاده برم باز معنی ندارد. به همین خاطر برای ما یک اکوی عباس که مراجعه نمیکنن که با سرود خونیم یا که یگونجا سفر کنیم هستن از آیسته آیسته پیدا میشون دیگر حافظان. به همین خاطر ما گرفتیم کانال همون کانالی که وعده کرده بودیم اکوی عباس ریودی نبود صدای کوهستان ساختیم. فرق چی دارد؟ اکوی عباس هم زاده کوهستان است دو خیلی است صدا از قلب دلی کوه میبراید. به همین خاطر حافظانی که از کوهستان هستن فرق ندارد عمومی حافظان ما کانال برای همین ها شدیم صدای کوهستان. دوستان عزیز میتوانید در آمده تماشا کنید. در مسئله مایکه اکوی عباس چی گفتنی هستم؟ اونجا نازکی ها بسیار است. ما ناکار هستیم عزیزان دل. ما شما پرسش گذراندم شکر تشکر ما مینادار که بسیاری ها گفتید که ما دستگیری میکنیم رحمت های کلان. فقط یک نازکی هایی هست که ما یکی سر کنیم بعد نشود چی آدم رو چرکی میشود. ما بگذار سر کردیم اونجا در مسئله همون زمین برای حجت گذاریش یک کسی دیگر جمیدنش در کار است. ما از پی اون حجت گذاری ردیو کردن نمیتونیم. ما بعضی آدمان رو اونجا وابسته کردیم. من تا به حاضر حجت های وای حال و هم تخ شدگی نیست 2 ماه شد. به همین خاطر من به شما وعده میدم که از نوع انمی کارت خیروی ما اکوی عباس رو دستگیری خواهیم کرد. خواه مایکه باشد خواه یگان مال گرفته میدهیم نمیدونم. این رو باز با اکوی عباس مصلحت میکنیم به خودشون چه خیلی قلای و آسانتر و معقولتر باشد. همین چیز رو ما با اکوی عباس مصلحت کرده پیش میبریم. هر کسی که میخواد اکوی عباس رو با زادروزش تبریک کرده باشد با اکوی عباس یک چیز جدا کرده باشد میتواند در انمی کارت خیریوی مراجعت کنید. انا اکنون هر کسی که سرود زکس میکند برای ما در واتساپ نویسید یا اینکه در انمی کارت ها بگذارید در کامنتاریش نویسید. ما در خدمت شما هستیم. میرویم اکوی عباس رو به نوار میگیریم برای شما پیشکش کردن میگیریم. میخواید اکوی عباس نه مکتوبای پولی که میشود فرق ندارد چی خدمتی که باشد ما تیار هستیم دوستان عزیز. بعدا خیلی باز چی میخواستم گفتم در مسئله مایکه همین گپ همین خدا خواهد میبینیم اگر زمین تخ شد مایکه نشد یک مال می یک حال می یک چیز دیگر می اون همون چیزی که اکوی عباس احتیاج دارن ما با همون کمک و دستگیری تیار هستیم. در ان همین کارت میتوانید پول گذارونید میتوانید نگذارونید. در اینش هم همین است. پناهتون به خدا اکوی عباس یک دو سه سرود میخونید اكون برای هم مخلصاتون که همین در غریبی ها و در تاجیکستان و همین شاید شما رو انتظار هستن. یک سرود خونید باز من سفر رو ادامه میدیم به شهر پنجکن باز یک سیر و سیاحت همین کدام شعر میخونه؟ سال بسیار گپ زدم سرتون در کرد چیه؟ نه التجا دارم زی تو دنیای فانی گوش کن رزق مردان را رسان و عیبشان رو پوش کن. پیشی نامر ننشینم نانی نامر نخورم دوست بخوار دشمن بزار نامر به محتاجم مکن. هم اکای و هم اکا پشو تبار بارای خود ای خدایا هیچ اکا را و اکا محتاج مکن.
پدر 10 تا پسر را نوری چشمان میکند روز نگفته شب نخفته آشنان می آورد 10 پسر را بینگرید ترکی پدرشان کرده یند ای خدایا هیچ پدر را به پسر محتاج مکن ای خدایا هیچ پدر را به پسر محتاج مکن سلامت باشید عباس خیلی اونجای سوالشی نه گانگار میکار خود دیگه جاش نه خیلی خیلی گفته من همون در منظره ها میدونه رسخودوی هست که اون چیزها رو گفتن عیبم هست در هر یک قشلاقی که ما برآمده و نوار کرده میفراییم کمش 500 600 تا 800 تومان رسخود کردگی هم هستیم ما اینجا طلبتنگی نداریم عزیزانی من تنها اون چیزی که در دلم هست میگویم من اولا از شما میندار هستم که یگان نواری که ما میکردیم جالبی دقت نیست اما شاید بسیاری ها برای انامین از سه یک حصه کانال رو که من با اون کارت وعده کردم ما رو دستگیری دارد من این وعده خود رو اجرا میکنم دوستان عزیز بعد یک چیز دیگر نگفته نموند که میدونید خیرها رو ما باید چخیل کنیم خیرها رو باید کم کم تغییر دهیم خیر باید که میدونید ما حالا نونهال هستیم نونهال رو شکستن آسان است نونهال رو که شکستن آسان است من میخواهم که شخصا فکر خودم رو گویم اگر بینید خطا باشد اصلاح کنید من خیلی گفتم بنده خطاکار هستم اما اصلاح شونده هستیم ما میخوایم که با یگان شخصی کمبغلی بد گوییم یا کمبغل یا اینکه یگان امکانیتش محدود تصور کردیم آهسته آهسته وقتی که پولی کارتمون که زیاد شد یا 3 تا یا 4 تا یا 5 تا مال گرفته بود به نام هوای با یگان چوپون میدهیم یا که به خودش میدهیم اما وای رو وظیفه دار میکنیم که همون مال تو اگر 5 تا دین تا 10 تا شدن حق ندارد که رسد زیرا که به این هم تا حاضر خودش زندگی خودش رو دیده ایستاده بود که وقتی که 10 تا کی شد ما 5 تای خودمون رو باید برگردونیم به این کارتا زیرا که کارتمون میان شکن نشود اگر من شما تصور کردیم یگان کمبغل یا که یگان معیوب رو میابیم میبریم به بازگشت یگان چیز میدهیم من باوری ندارم که شما 10 مرتبه در این کارت پول گذارونید 1 بار میگذارونید 2 بار میگذارونید 3 بار میگذارونید هیچگاه 10 بار و 20 بار نمیتوانید گذاروندن به همین خاطر من و شما نمیتوانیم که با شماره زیادی آدما کمک کرده باشیم به همین خاطر همین هم من فکر میکنم یک دستگیری خوب است 5 تا مال دادیم پس از چندین ساله که زیاد شد فرق ندارد 10 تا کی شد 5 تای خودمون رو با کیسه خود نه البته با کیسه ما و شما با کارت میگذارونیم کارت با قوت شدن میگیرد با همین راه من و شما میتوانیم که با دایره زیادی آدمان کمک کرده باشیم زیرا که اگر همین کار رو هم نمیکردیم همون شخص 5 تا که گوسفند نداشت کو به همین هم به همین خاطر مرا خطا نفهمید من فکر میکنم فکر بهترین است آهسته 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 با همین راه ها من و شما هم میتوانیم همون شخص اصلا آدمیزاد برای چی کمبغل میشود التماس مرا خطا نفهمید من هم بوی بچه نیستم از نافهمی یا که از نادانستن یا که از بی اهمیتی ناخواست میبینید کمبغل شده موندید با همین خاطر باید با همین راه یاد دهیم که با سرمایه نرسیدن 5 تا رو 10 تا کرده توانستن بازگشته به دیگرها کمک کردن مال که با 5 تاش به کارت میبیاد با همین خاطر از من خفه نشوید دوستان عزیز فکر خودتون رو بیان کنید من فکر نمی کنم که به بازگشت دادن این کمکی درست باشد زیرا که به 1 کس 2 کس 3 کس 4 کس 5 کس میکنید تمام با دایره زیادی آدمان زورتون نمیرسد که این کار رو کنید و همین خاطر من خیریه هایی که من پیش بینی کردگی هستم قریب که با بازگشت هستند بعضی اش رو میبینیم باز به بازگشت هم سهم میگذاریم اما اساساً با بازگشت وقتی که بازگشت کرد کارت به قوت شدن میگیرد بعد آهسته آهسته میتوانیم که به دایره زیادی آدمان ما و شما کمک رسانیده باشیم من میدونم در همین مسئله شما بسیاری ها فکرهای هر خیلی میگویید نه که با همین فکر پیش میروم خدا خواهد یک روز باز رحمت ها خواهد گفت باز در بری ما خواهد بود و همین خاطر کانال ما رو پیگیر باشید
барои аз се як ҳисса шуда канали моро падилитса кунед, дастгирӣ кунед, тамошо кунед. танҳо ба хотири оне ки мо аз се як ҳиссаи даромади худро бигзор кам ҳам ки бошад ба садақаи ҷория табдил медиҳем. азизони ман, бо кадом шеър мехонад ака Аббос? чӣ хонам сур чӣ хонам? Чӣ мехонад? ҳамин ҷо як бародари азизи мо чанд вақт пештар муроҷиат карда будам, ман фаромӯш кардам. фарзанди азизашон номаш Рамазонҷон будааст, 2 сола мешавад. акои Фатҳулло Нурматов буданд ки аз шаҳри Исфара, дӯсти азизи мо. зодрӯзи фарзандатон муборак бошад. барои ҳамин кар як шеъри фарзанд гиред. соҳиб дорад як кучук, натарсад. Гиред.